لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, rinay sabtikan niyo waktu na to ini, waktu sa alga-alga, di nasib pagyanon na mo, na lando mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala, mingsubay sa jahalgaan na to, karena dahil waktu ini, na may nang parasababan, ikataon silutuanan na to, dahon hadarat niya, insyaAllah ta'ala, amo na inikmat di magkawalos, karena ini katantan, dahil pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin pay na to ulon na tumari na doon hay nikita niyo kabistahan sinang maraya Allah. Dari yari na yung guru mulia amin dimil kato taniyo patumtum waktu ini hari na kumagpalukay itukbal ko inhambukan na dimil kato taniyo patumtum wairun narwain din kayan Sheikh Fahad Haris فليتفضل سيادته مشكورا. Ano yun, pagpungpung siya? Punang. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga maastay manghod pag-agama. Yari na isab kita niyo, hatiranan nini, haway roon mo karna sing kita niyo dukaing, malingkan, magpatumtum, iban, magpangadji. Asalbihan na sa diyeng kahalan sing kita niyo, inamal ibadat, sa lukay nato buhi, subay nato tunayon, iban paragbuson. Karna amoyat to, indakan kato taniyo, sin nagpapanjari, mahasutsi matinggi Allah. Aparman niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon kaw patuhan mo, pagtaat kaw kaniya sa hingga dagpakan kaw sin kamatay mo. Najari niya mga umat mulya, mga katautay manghuran, yari hatiranan, inpuasa sing kita niyo masuok na mamaid, sarta masuok na isab kita niyo magbutas iban sinsiya. Ingkaunan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beitaan kita niyo sin kalabbihan sin pagtawagon asyrul bawaqi min Ramadan. Kalabbihan sin hangpo dakuman nakapinding mga bulan sin Ramadan. Ini ding hama rahmat atawa ulong kato tanyo sin Allah Ta'ala karna bang takitaon in pangumulan dihil sin Allah Ta'ala ha ummat ini haupo. Hasabda sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 aw ma bayna 60 wa 70 wa qalla ma yajuzu dhalik. Inbayta kato taniyo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in ummul sin ummat ko, atawa in pangumulan sin ummat ko. In kamatauran kanila, in lukay nila maghula din di hadunya, atau humanti din di hadunya. Kano man
atawa kapituan tahunda ilukay nila. Bang tabilangon atawa bang takirahon i-compare pa mga ummul sin mga ummat na kaunayat to. Lando haupo to din pangumulan sin ummat ini. Karena bang tawali kon inggi kapansin mga sila, amo insar sila na kaunayat to, in pangumulan nila, ibuhan tahon. In ama singkatan manusia, amo na in Adam alaihis salatu wassalam, in ummul dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hang ibu tahon. Damikian niya in Nabi Allah Nuh alaihis salatu wassalam, sambil kiabaita sin mga ulama mananapsir, in ummul dihil sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Nuh, hangibu labi. Hamuk baita, hangibu dua. Hangibu 2 tahun, in Nabi Allah Nuh, in ummul niya. Karena in lugay na sadya nagpasampay sin agama Islam hakauman niya, haparman sin Allah Ta'ala, amin biyangkil halom sin Quran mahamulliya, in lugay, parman sin Allah Ta'ala, palabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. In lugay sin Nabi Allah Nuh nagpasampay sindaakan kana sin Allah Ta'ala hakauman niya hangibo tahun ini siyam nga katos kay man tahun palabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Bimana siyam nga katos kay man tahun in lugay niya nagpasampay sin agama Islam. Na ma'lum kato taniyo in kauman sin Nuh alayhi salatu wassalam siksa sin Allah Ta'ala karna wayroon sila na maratsaya matukas in jantong nila di sila mangilahi bang hisyo in pagtag-ipunan nila iban bang hisyo in pagtuhanan nila ding hasabab yan yaratungan sila sin Allah Ta'ala siksa amunain nagambak taupan dihilan sila sin Allah Ta'ala siksa, liumus sila katan, in mga kapir, hawak tuya to amuin, mga manusya, wayroon na maratsaya pa Allah Ta'ala, iban, wayroon na ngahagad, wayroon nagkahagad kan Nabi Allah Nuh. Adapon in ummatini, na dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ummul hawpo sa gawa, in ni'mat dihil kanila sin Allah Ta'ala, dihilan, amal ibadat, lipat bang nila matunay, iban mahinang. Nalamot ding ha mga amun karayawan dihilan kato tanyo sin Allah subhanahu dihil kato sin Allah Ta'ala amun ay magpuasa habula Ramadan. In pagpuasa habula Ramadan ma'lum kato tanyo katan inini siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan iban tutungbasan. Aparman sin Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. In katan amal sin anak po Adam inyan aon magbibista at awaon maglukis sing karayawan niya amon mga malaikat al hasanatu bi ashir amsalha in hambok karayawan lipaton sin Allah Ta'ala makahangpo illa siyam malingkan lang sin Allah Ta'ala parman ni hadis qudsi illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi malingkan in pagpuasa inyan lang sin Allah Ta'ala suko ko ako in maingat tumungbas kaniya liannahu wada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli sabab lang sin Allah Ta'ala binin niya in kananapsuhan niya ding naman hapagkaon iban hapag-inom iban si mga parakala kananapsuhan nila niya hapagdunya niya binin niya untiagahan niya hakarna kulong sin Allah Ta'ala ding hasababian lang sin Allah ako in makaingat tumungbas kaniya na mga umat Islam yari kita niyo biyaon halawman simula Ramadan damikyan niya yari kita niyo biyaon piyasabu sin Allah Ta'ala hangpoda kuman nakapin kailo ding ha mga yadlawan iban sin diuman sin bulan Ramadan ini wallahil azim ding hamanga sa laggo nemat dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala may tabukon malaggo nemat don hayni pasabuhon sin Allah Ta'ala indum laylatul qadar dum mabarakat don hayni sumabo in mga malaikat in magnakura kanila Jibril manaog maripadunya haparman sin Allah Ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri
Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Allahu Akbar. Inhang karom dayon bang nato na sabo. Kaya saksihan si mga malaikat in pagtaat mo, in pagtag-ipon mo, in paghinang mo marayaw. Kana hadom yaon, magnaog, maggaban, magsakat in mga malaikat sumaksi, haamal ibadat sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang mo na sabo, inirihil kay mo pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala, khairum min alfi shahr. Labi deng hangibubulan. Long si mga kaulamaan, diyat to siya makira sadya tumubtub siya labi kawaluan tahon. Labi, sabab long sin Allah Ta'ala parman yaon, khairum min alfi shahr. Labi deng hangibubulan. Na pagkain Allah Ta'ala imiyan, labi deng hangibubulan inamal ibadat matunay muhadom Laylatul Qadar, bukun exactly biya sinamuin pagyanon sing kaibanan kawaluan tahon sadya, bukun. Labi deng hakawaluan tahon amal ibadat mo na hinang sinang karom da kaya sa buhan mo. Namuyanin paglumba-lumbaan sing kita niyo mga umat Islam. Lagi subay na to pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In parakala bang man parihalaw ning pag-agama nato. Yamando kato tanyo sin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam hadua niya. Adlaw-adlaw in subay kita niyo mangindua. Unin dua ini. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amo inin sugsugon niyo dua. Allahumma aslih li dini allati Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Panagnan amo impyamando kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subaydaran nato hipangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Mana niya, ya Allah, ando parayawa ka ako, pabuntula ka ako, in pag-agama ko. Amo niya ito yung pangayon na to adlaw-adlaw. Biyada sinamuin kapangayon na to, bangkitan yung mamas sa Fatiha. Adlaw-adlaw, hangpo tagpito rakaat, makahangpo tagpito na to basahon in suratul Fatiha karna in siya yaon rukun sin sambahayang bimana bang tadi mabasa in suratul Fatiha piyagtuuran mo sarta kaingatan mo basahon na in sambahayang na to batal lianna al-Fatiha ruknun min arkanis salat sabab in suratul Fatiha rukun sin pagsambahayang na bang takyatinggalan in rukun sin sambahayang mabatalin sambahayang nato na unoin duayaon amunain ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah patatta pa ako hapag agama mabuntol. Ya Allah patatta pa ako hapag taat kay mo. Ya Allah patatta pa parihalaa in pag-agama ko haran mabuntol. Na impyamando kato tanyo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adlaw-adlaw subay nato hipangindua Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Ya Allah parihala ka ko pabuntula ka ko in pag-agama ko maita hiya alladhi hiya ismatu amri sabab in agama Islam in agama ko ini amunin mahalga ka ko puunan sinkatan kakahinang ko. In hikmat doon, bang dimayaw in pag-agama sin manusia, dumayaw in pagdunya niya. Bang kimangi in pag-agama sin manusia, kimangi day sabi in pagdunya niya. Hangkan in mahalga ha manusia, kato tanyukatan mga Muslim, amunin agama nato. Di manjarihi pagganti in agama ini. In agama bunnal, amuin pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita niyo pakakalon iban mawapat dan di halawman niya diyan na sinaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kahaba Jumaat pagkarukan na to lapal sin khatib wala tamutunna illa wa antum muslimun ayaw kamu mikimatay ayaw kamu mabaya mapatay malingkan ingkaunan niyo halawm agama Islam halawm pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga manusia, mga umat Islam, amoy nindaran na to pangayoon. Bang mayan pabuntulon kato tanyo sin Allah ta'ala yung pag-agama na to. Karna ang mga manusia nag-agama sa wayroon imamuin pag-agama nila.
ang mga manusia, yung panganali nila, imamuin pag-agama nila. Nalangkom na rin doon hama na sinduayaon, bang man kau dihilan hidayat sinallahu ta'ala, makapangadji sinbunal. Sabab, amo na inin agama, piyasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaw sin kawan tagtutahon. Nahangkan subay na to, kakkal, iman tatap, na to pangayon pa Allah ta'ala, bang man pabuntulonin pag-agama na to ini. In Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, tatapin pagpangayo niya pa Allah Ta'ala para hal, piyabuntol na siya sinallahu Ta'ala. Piyabuntol na siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Bunnal tuod, in ikaw yan o Nabi Muhammad, ikaw na yan imamandui. Parang mabuntol. Allah Ta'ala saksi, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, haran mabuntol. Sa kawa, minsan pabihat to mga umat Islam, hinduan kita niyo, sumay mangayo pa Allah Ta'ala. Pakakkalon, injantong na to, iban sing ginhawabaran na to, hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amoy ning pangayon no. Amoy ning pangayon niyo, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Amoy ning pangayon na to pa Allah Ta'ala. Lianna al-qalb yataqallab taqalluban. Hangkan kiyanganan siya ni jantong sabag magpinda-pinda in jantong ta. Nadunado ayaon long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ikaw intag milik singkatan jantong sim ipon mo. Ando pakakkala patattapa in jantong ko pagtaat kay mo. Patattapa in jantong ko doon hapag-agama mo. Hapag-agama. Amo yato'y manasin dua api mando kato tani sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Ya Allah, bang mayan pabuntulon mo in pag-agama ko. Pabuntulon mo in kakahinang ko. Sabab in agama Islam, in agama ko ini, siya nin puunan kataan sin kakahinang ko. Hangkan in kataan kanabihan. In kataan kanabihan, wayroon sila nagpusa ka alta, haanak nila. Wayroon sila nagpusa ka alta, sa gawain piyagpusa ka nila, amunin na agama Islam. Biana sin kalimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Yaqub. Hawak tuman, siya song mawapat, tipon niya katan inanak niya. Tipon niya, naminmin na siya. Kana masuok na siya mawapat. Unin beta sin Allah ta'ala kato. Hakisa niya. Qala madha ta'buduna min ba'di. Natipon man katan din doon anak niya, hadarat niya, ang panayasuho. Qala madha ta'buduna min ba'di. Unulong ning pag-agamahan niyo, bang ako mawapat na, iban bang hisin sumbahon niyo. Nalong sin mga anak niya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan, wa nahnu lahu muslimun. Allahu Akbar. Amuyaon impiamando kato sin Quran. Insamong sin mga anak niya, long niya ya ama namo, ayaw na kau masusa, qalu na'budu ilahaka. Insumbahon na mo, impagtaatan na mo, impagtag-ipunan na mo, Tuhan mo. Wa ilaha Ibrahim. Amuin Tuhan sin Ibrahim. Iman Tuhan sin Ismail. Iman Tuhan sin Ishaq. Ilahan wahidan. Tuhan tunggal, amunin Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Sarta, saksi kau. Iman saksi in Allah Ta'ala, in kami ni Muslim. Nahangkalang sin Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay kamu mikimatay, maling kaning kamu yan, halawm ka Islam. Inhati si Muslim, alladhi istaslama lillahi jalla wa ala, wangqadha li amrihi. Inhati si Muslim, amoy nagpatikupo pa Allah Ta'ala. Miyagad nagpaurok, hapardakan niya. Amoy ito yung pagnganan Muslim. Nahangkan,
adlaw-adlaw subay na to, pangayoon pa Allah Ta'ala, bang mayan, pabuntulunin pag-agama na to, makakatto kita ni pahinang marayaw, hinang amuin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amuray sabiat, tuindakan kato tanyo sin Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iban wairoon ako lang sin Allah Ta'ala nagpapanjari jin iban manusia, illa malaingkan in maksud ka papanjari ko kanila, magtaat sila, magtag-ipon sila tunggal marikako. May pangayon tanyo, adlaw-adlaw, mainat mahapon, Allahumma aslih li dinil ladhi hiya ismatu amri. Ya Allah, bang man, pabuntulon mo in pag-agam ako, hidayatan mo ako pag-ibadat, karena in agam ako Islam, in amal ibadat yaon siya ning kapital, hikasan niyang kudendi, hadunya, dagpakpaadlaw kana. Ini karwa, yamando kato tanisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sugpat sindua, wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi. Amo ini, buko namin pag-akhirat sadyay, sabihin pangayon ta, pabuntulon sintuhan Rabbul Alamin kato. Lamod, yamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sugpat hadwa amo ini, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, pabuntulain pagdunya ko, karena yari ako biyaon hadunya, yauning kabuhianan ko. In maksud sindua, pangayon mo pa Allah Ta'ala, bang man kau makausaha halal. Pabuntulon in pag-usaha mo, para yun sin Allah Ta'ala in paghinang mo, sabab yun in gadji mo. Pabuntulon in pagdunya mo, hindi kau manganyaya, di sab kau maanyaya. Lamo dini, deng hamanga diakan kato tanisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pila sadya deng hamanga manusia nagdunya, sabi kun mabuntulin pagdunya nila. Aon yat mo, magdunya, mag-usaha manganyaya pagkahinya manusia. Kumaon sinbukon kaniya. Na, mga manusia, kasaksian na to, hamasay ni. Mag-usaha sin haram. Mag-usaha sin namoy piyanglangan sin agama Islam. Manganyaya, hapagdunya. Nainduan na to yan, piyamando kato tadi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung sugpat, hadwa ayat to, Allahumma aslih dunyaya lati fiha ma'ashi. Ya Allah, bang man, pabuntulon mo yung pagdunya ko. Ya Allah, bang man, pabuntulon mo yung pag-usaha ko, makausaha ka o halal. Sabab, indeng ha mga piyamando kato tani sin agama Islam, hakida mabuntul. Bukod sa akida yung pabuntulon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul, piabuntol niya katan in pag-akhirat iban sin pagdunya nato. Ang kanha pagdunya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma dunyakum fa antum a'lamu biha. Adapon na parihalan sin pagdunya niyo, pag-usaha niyo, na kamu illa bimakaingat. Na hadwa ini piangayo na to pa Allah Ta'ala, pangayoon mo o ka Muslim, bang man pabuntulon in pag-usaha mo, amin di ka makausaha, langgal sara. Iban bang man kau di makaanyaya, hapag-usaha, hapag-dunya. Karena lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabot maning kisa sing karon. Nasabot maning pagdaya sing karon. Amin na suratul Qasas. Aparman sin Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ayaw mo kalupahi indeng ha mga bahagian mo sin pagdunya. Kaya ba itatapsir rin doon, al-kafan, amoy sapot. Ayaw mo kalupahi indeng ha mga suko-suko mo bahagi pagdunya mo, amoy mampit mo, sapot. Sa kawa, malangkom niya in parakala sin pagdunya, sabab yari kita niyo bayon hadunya. Lamot yato, subay na to dayawon. Dayawon tayong pag-usaha tam, di kita manganyaya, di kita mangakal, di kita manglaog, kapag kahitamano siya, sabab indo sa inido sa rakula, impag-anyaya, papagkahimano siya. Di siya makawasin tawbat sin pagpuasa sadya, sin pagsambahayang, mangkaw nakakaon, sin hak, sin pagkahimumano siya, subay mo hibalik, karna di siya yaon marasinuno, sin pagpuasa sadya, sin pagsambahayang, subay mo rahibalik, bangkaw nakakawa, sin hak, sin mga amoy mano siya, amoy atin tawbat niya.
Nalamod, insugpat sindua, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, bang man, pabuntulon mo yung pag-usaha ko, pabuntulon mo yung pagdunya ko, dihilan mo ko rizki halal, sabab, lamod yan, deng mga di akan katutan niyo, sin Allahu Ta'ala muin manglawag kita niyo sin rizki halal. Hangkan bang kita niyo maus magsambahayang Jumaat, ayaw na ko lumingkod ha masjid. Gam naman yan, long sin Allahu Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Na apabila naubos na kamo si mambahayang Jumaat, kaya tunay nyo na yung pardo Jumaat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Na lungkahat na kamo, pamanaw-panaw na kamo, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, lawag na kamo rijiki niyo. In paglawag sin rijiki halal, labi aula na bangkita niyo taga-anak asawa, deng ha mga sarayaw-rayaw ang malibadat. Sayarayaw-rayaw rijiki, amunain rijiki, siyungit mo palawm simod sin anak asawa mo, rijiki halal, amo yung piyagluugan mo, hulas sangsa mo. Amo yaon. Di kasipugin paglawag rijiki halal, bang man siya halal, minsan uno na. Di man jarihi kasipug, bang siya rijiki halal. In makasipug, amoy magdaya ka sa kawain pagdaya mo yaon, deng ha pag-anyaya, deng ha amoy alta bukon kay mo. Amoy tinikasi po hadarat sin Allah Ta'ala. Minsan kau mangayo dua, di datay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan kau sumambayang, di tay maun sin Allah Ta'ala. Angkan bangta hibalik matto, yung mga sila, mag-uusal sinamuin tamungon. In tamungon yaon in piyaminia alta, haram. Kaya si mga pukaha matupamas'alat as-salat fi ardil magsuba atau fi baitin magsub. Kaya si mga pukaha unuin hukuman si mambahayang kau inyosal mo tamungon in badyo yaon in tamungon yaon in piyamimu sin deng haya haram. Uno tayo mo ni sambahayang mo tawadi. Na yung mga ulama deng kanila long nila di tayo maun. Di ato rin paghaji, bang kau naghaji sin alta dengan haram, di ratay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabah hadis Abu Hurairah, mahaba, wa dhakara ar-rajulu wa dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rab intaw yaun limugay na hatulakan sa ambil imbaran niya yabutan na pupuk na intaw magtutulak-tulak tayo mao nindua niya. Ampas yan ang yangkat nindua lima niyan mga yupa Allah Ta'ala. Sa mayta, di tayo maon. O amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu lidalik. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayta ito di tayo maon nindua niya. Minsan pa nag-angkat na siya lima. Sabab, tamungon niya haram. In pagkaon niya haram. Dum adlaw in kaya kaon niya piyasusod niya palam simbabawunan niya haram. Uno tayo mo ninduan niya yung jawab di. Namuyat to. Lamod deng hama piyamando kato tanusin agama Islam. Wayroon timubtub subay agama sadyang pabuntulon. Sambil hapag usaha hakabuyanan subay na to pabuntulon. Lamod diyan deng hama aqidatus salafus salih. Inakida si mga salafus salih bukun sadya akida yung pabuntulon. Pagtuhan pag-agama, lamod sambil pagkabuyanan, subay pabuntulon. Sabab ding hamaman hajiniyal nila, islahud dunya biddin. Islahud dunya biddin. Para yaun, in pagdunya yaun sin pag-agama. Bimana, in pagdunya na to subay, magad hapamando sin agama Islam. Amuyat to in dua hikarwa, piyamando kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kato, sugpat sin dua, wa aslih li akhirati yallati ma'adi. Ya Allah, na pabuntula ka ako. In pag-akhirat ko, karena wayru bulirapat, amo yaonin uyan ko. Allahu Akbar. Kita niyo mga umat Islam? Wayroon kita niyo yawam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo katani ni mapatay. Adlaw-adlaw subay na to, ipangayo pa Allah ta'ala bang man pabuntulon in pag-akhirat na to.
Karena in dunya ini taykuran na to da. Ang kansalong sindaman-daman, inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu, annaha laysat li hayyin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Na, manali-tali kita niyo marayaw. Subay dihilan na to, waktu in pag-akhirat na to. Karena in dunya taykuran na to da. Lamod deng hamang hipanginduan na to adlaw-adlaw. In subay, pabuntulon sinallahu ta'ala in pag-akhirat na to, karena matto kita niyo muyi. Wayroon boli rapat, muyi kita niyo maun paadlaw akhirat. Hukumun kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan deng hamang adua pemando si Rasul. Haduga ing hadith. La taj'alid dunya akbara hammina. La taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, ayaw mo butanga ing kasusahan sin pagdunya maun palam jantong namo. Amun tiyatali mo sadya masusa kaw. Nasususa sadya kaw. Kaya kulangan na insin mo. Kaya kulangan na inusaha mo. Dumadlaw mo na dyan in tiyatali mo. Magkasusahan na dyan kaw. Wayroon na kaw nagpalurisin pag-akhirat mo. Nalamod ding hamang apyamando katutan yung sinagama Islam. Bangman, pangayon na to pa Allah Ta'ala bangman pabuntulon in pag-akhirat na to. Karena in akhirat amuyaon in matan paghulaan sing kita niyukatan mga umat Islam. Adlaw akhirat. Ini kaupat waj'al li hayatan ziyadatan fi khairin. Siyukbatan min dua mo ya Allah na in kabuhi ko bang mo diugangan na do ngaging karayawan mahinang ko. Hangkanin sa rayaw-rayaw manusia, mahaba in pangumulan niya, marayawin kakahinang niya. In sangi-ngi manusia, mahaba inumul niya, mangiin hinang niya. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Isa rayaw-rayaw manusia atau yung pinakamarayaw manusia, mahaba inumul niya, marayawin kakahinang niya. Impagnganan din doon, marayawin kakahinang niya, amuin hinang nag-amo ibandakan sin Allah Ta'ala. Nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambahayang 5 waktu. Magpuasa. Mag-amalibadat. Naghinang sinhinang amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ito sa rew manusia. Mahaba inumul niya. Iabutan na dya kalas. Halong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alamat sinta usul gabiat to. Na isang iingi sa manusia along sin Nabi, wa khairun nas man tala umruhu. Amuin mahaba inumul niya, wa syarra amalu. Manging kakahinang niya. Makasaksi kita ni uliasan na halom sin pagmaksiat na sadya. Mangman sila hidayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namuyat to. Deng mga pangayong po Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bang mayan, in kabuhi ko na kapinini, labi, liabihan mo in kabuhi ko ini, dihilan mo ko umul, na bang man siya amuin dugang sing karayawan ko. Salta deng mga dua sugpat, waj'al mauta, li, rahatan min kulli syar. Bang ako patayon mo na, matay na ako, ando, mabugto na kataning kangian, na hinang ko. Na, doon hay ni, makawa na to, pangadjian, imano siya sa lukay yari hadon niya magbinsi sing kangian iba sing karayawan. Babaya kita iman sindi, imano siya duang kajinis. Mano siya bang mawapat na, nabugto na in kangian nila. Way na, karayawan da kumanin magdatong kanila. Amuin maksusindua. Ini karwa manusia minsan siya
nawapat na miyatay na. Sa ingkangian niya masi di mabugto magdatong maun kaniya. Adam billah. Amoy mga manusya na hinang suntuan pamangi. Suntuan pamangi. Nagtanom sila kangian din di hadun niya. Sambil nawapat na sila miyatay na. Ingkangian nila masi di magkabugto magdatong kanila ingkangian yaon. Nabang ingkangian yaon magdatong na sa jamon kaniya. Minsan siya nawapat na miyatay na. Na halawang siksa. Halawang kabinsanaan siya. Adapun niya tumano siya nagtanom sing karayawan. Sa lukay ni rendi hadun niya. Naghinang marayaw, nagpatindog masjid, nagsadaka, nagpatindog madrasa, nagmura, naghinang sin mga indigenous na amuin pagtawakon sadakaton jariya. Karena inyaon niya kinsiya bang siya mawapat, di magbugtuin karayon, magdatong maun kanya, siya na yaon mano siya nagparuntungan. Amo yato in maksud sin hadith hadwa waj'al limautan rahatan min kulli syar. Bang siya mawapat na masanyang na siya. Masanyang na yung kamatay niya yaon. Wayroon na kangian magdatong kaniya. Amuyat to, indeng hamanga piyamando kato tanisin Nabi sallallahu alaihi wasallam dua. Napagkayari kita niyo hangpo da kuman hinapusan nakapindeng hamanga bulan Ramadan. Patawron na to in pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi aula na bang magtagna amuin Maghrib. Sabab doon haon magtagna in waktu itikaf. Mag-itikaf kita niyo a masjid pag-upihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indeng ha mga dua piyamando kato Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambahayang kita niyo tahajjud. Maghinang kita niyo biya mga hinang marayaw, magpabuka, magsadaka. Uno-uno na kakahinang amal ibadat, kagaus-gausan sing kita niyo mahinang, karna masuok na muwi kato taniyo. Masuok na mamaid kato taniyo in bulan Ramadan. Siya madlaw rakuman atau adlaw manay ko rin na kato taniyo mamaid-maid na kato taniyo in bulan Ramadan. Di na yung magbalik, hipagbak na to impahala dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Najari niya mga umat Islam, indeng ha mga dua apyaman do kato taniyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena intaw nagpupuasa, tay maun kaniya katan, induan niya, da'watun la turad. Lisaimi, da'watun la turad. Intaw magpupuasa, in katan duaan niya di sulakon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Angkan mga yuk kita ni dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sing karayawan hapag dunya bang pag-aakhirat na to. Tumubtum na dito ka. Ato? Lawira ko man ang po minute. Tuhan to pa? Ganapan ta pa? Amo yato mga umat Islam in nasabot na kaina. Adapon in Nabi sallallahu alaihi wasallam in piyamando kato bang hangpo da kuman nakapin na patawron na to in pagdua piyamando sin Rasul kato taniyo. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imana sin dua, Allahumma innaka afuun. Imana sin Allahumma ya Allah, innaka afuun. Apahasa tabun na tuod, ya Allah ini kau yan, mangangampun, mananapok, sin kaiban, mangangampun sin pardusahan. Minsan pabiad dinin taod sin pardusahan sin ipon mo, ampunon mo. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ando, ampo na ako, hapardusahan na hinang ko. Amuyat to indeng hamama na sinduayaon. Karena in mano siya, baldusa.
magpakahinang dusa. Kullu bani Adam khata, ingkatana na kapo Adam magkasa, magkalupa, magkasa. Di kita unsin Allah Ta'ala bang beddiinin taon sin dosa mo. Di yan kita unsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In taon sin dosa mo. In mano siya, mangkaw na kayo ng kasaan, na, ang wakto di ka umaapon. Labi rin nga Tuhan, in sipat nila. Pagkain Tuhan Rabbul Alamin, Allahu Akbar. Pagkain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang dosa mo na kaniya, sababin dosa ini nabahagi siya. Dosa papagkahimumano siya, inini, intawbat niya, bang mo siya nalimot, subay ka mangayo kamaapan. Bang kau nakakawa sin alta niya, subay mo hibalik. Amo itin tawbat niya. Adapun in dosa pa Allah Ta'ala, di niya naturun, di parulihon sin Allah Ta'ala indo sa yaon. Ingkitaon niya doon kay mo bang kau magtaubat. Hangkan sa hadis qudsi parman sin Allah Ta'ala, ya ibn Adam, law anna dhunubaka balagat anana as-sama thumma astaghfartani laghafartu lak wala ubali. Allahu Akbar. Yawag kita niyo sin Allah Ta'ala mga umat Islam. Ya kaulong ni anak kapo Adam. Bunal tuod minsan pain pardusahan mo ya umiyabot. Pataas langit. Nahipo in dunya ini. Ilago sin dosa mo. Nahipo in gumi ini. Sambil pataas langit. Hipo. Sin pardusahan mo. Dumastaghfartani. Sa kawa bang kao mangayo. Kaampunan kako. Long sin Allah Ta'ala. Gafartu laka. Wala ubali ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bangkaw na ngayo kako taubat. Nagtaubat kako lang sin Allah Ta'ala ampunon ko rakay mo. Di ko na ito kitaon nindo sa nahinang mo minsan pabed din nilago niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala biya ito yung sipat niya. Tawwabur Rahim. Mangangampun sin pardusan sin ipon niya. Mananapok sin kasipugan sin ipon niya. Ang kanlong sin Allah Ta'ala parman niya dukaing. فَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Nasabot man yung mga mano siya nagsyirik. Naghinang sinhinang mangi inda jinis na. Namuno tao. Sa kawa bang sila ito nagtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin taubat bunnal, ampa sila naghinang amal ibadat marayaw, gantian sin Allah Ta'ala hinang nila mangiyato sin karayawan. Bihayan inuulong kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana insipat niya, wa kana Allahu ghafurar rahima. Long si mga ulama mananapsir, in Allah Ta'ala masi-masi, insipat niya, mangangampun, mananapok sin kaiban sin kasipukan sin ipon niya. Amo yato, indeng hamama na Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Isin di magpagpakahinang dosa. Sa lukay na tubuhi, makahinang sadya kita niyo kasaan iban dosa. Bukon at amin kitaon sin Allah Ta'ala, indosa mo. In kitaon sin Allah Ta'ala, bang kau mangayo kaampunan kaniya. Ang kanadi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taba Allahu alaihi. Isisin nagtaubat na ampunon sin Allah Ta'ala kaniya. Angkan mga umat Islam, insa rayaw bulan, yari nakato taniyo bihaon. Insa rayaw dum, yari kita ni piragpak sin Allah Ta'ala palauman niya. Angkan, kaya ba ita pa hadits kudsi, in Allah Subhanahu wa Ta'ala bang tunga dum, manaog mari palangit dunya, lang sin Allah Ta'ala, hal min mustaghfirin faaghfira lahu. Aon maraipon ko mangayo ka ko kampunan deng hapardusahan niya ampunon ko siya. Aon mangayo dua ka ko inihil ko kanin pangayo niya. Amuyat to. Hangkan deng ha mga wakto sa rayaw-rayaw ipagpangayo
kaampunan pa Allah Ta'ala mo na tunga doom. Sabab mustajab in waktu yaon. Uno-unim pangayo sinambok ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunga doom. Ampunon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Lamod deng ha mga ipangayo na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun Rabbana atina fid dunya hasana. Kaya ba ita alam sin Quran? Ya Allah, bang mana ko dihila mo sin karayawan. Karayawan sin pagdunya. Bimana yung karayawan sin pagdunya yaon. Nausal mo ipag-akhirat mo. Sunnat deng ha mga basaw na dua, ini bang kau magtawap, basaw mo dikto haruk no yamani. Bang kita niyo magtawap, mabutman magtupak pa ruknun yamani. Sabuton tayo dua yaon, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, dihili ako sin karayawan sin pagdunya. Mahinang ko in karayawan yaon, ikakusog sin pag-akhirat. Iban karayawan adlaw akhirat. Nang karayawan sin adlaw akhirat mataod, makasud ka usulga. Maka asawa ka uhurulin. Makainom ko tubig, bang ko makainom yun, di na ka mauhaw sa lama-lama. Amoy nindeng ha mga dua, apya mando kato sinakama na lang kuming karayawan sin pagdunya, iban pag-akhirat. Lamod deng ha mga ipanginduan na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin, bang mantay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagpuasa na to. Bang mantay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagpuasa na to. May tayat to suwi kita ni mga induabi at to. Karna ang mga manusia nagpuasa, bunal way sila nagdusa, way sila nagdusa karna natunay nilin wajib, natunay nilin rukun sin agama Islam. Sakawa wayron pahala sin puasa nila. Amuin pagtawagon hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba saim laysa lahu hadd min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Ang mga tao magpupuasa, wayroon madawhat nila hapag puasa nila yaong pahala. Malingkan in nadawhat nila ra uhaw iwan sin hapdi. Nahangkan subay kita niyo mga yo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang mantay maunin pagpuasa na to. Biada sin pagtayma sin sambahayang na to. Bukon di sabkatan nagsambahayang, tayma yung pagsambahayang nila. Karena, ang mga magsasambahayang, punalway sila nagdusa. Sa wayron tayma yung sambahayang nila, bimana wayron pahala sin sambahayang nila. Kakalayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paindiyakan kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amoy ni, man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Manunjuk yung papagtarawi. Bangin pagtarawi tayaon, imamu, ima sin Allah Ta'ala, in pahala hirihil kato tanyo sin Allah Ta'ala, ampunan pardusahan na to. Damikian beto rin pagpuasa, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Isisin na muasa. Karena pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamu yung pagpuasa niya yaon. Hatoran, biyutang kaniya si Rasulullah, tartanto, tay maun sin Allah Ta'ala. Namoy ni. Adlaw-adlaw na to pangayoon, sa lukay na to nagpupuasa, bang man tay maunin puasa na to. Iban bang man, tay maun sin Allah Ta'ala in pagtarawi na to. Sabab di tatana, ang mga nagpuasa, wayroon madawhat nila malingkan, uhaw iban sin habdi, wayroon pahala nila. Biyato rin in pagtarawi. Lamod damikyan niya, deng ha mga ipanginduan na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma atiq riqabana minan na. Bangman kita niyo, lapasun sin Allah Ta'ala iban mahardi kaon niya deng ha pinarka jahannam. Karena biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya, wayroon hambok deng kaniyo malingkan, yutupuran na, dua lilingkuran. Lilingkuran hanarka, iban lilingkuran na sulga. Hati rin tiap-tiap manusia,
duay lilingkuran niya. Na may kita niyo mga yu adlaw-adlaw, Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Allah, bang man mahardi kaon mo. Bang man kami mahardi kaon mo din nga pinarka jahannam. Ada kaleng kaya sulat ka to, adam billah, hambuok lilingkuran niya to hanarka. Nahangkan pangayon ta pa Allah Ta'ala bang mayan, mahardi kaon niya kita ding ha pinarka jahannam. Karena, kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw-adlaw, aun mahardi kaon sin Allahu Ta'ala ding ha pinarka jahannam, pasurun niya maun palom sin surka. Amuyat to, mga umat Islamin, biya mga maniyo tiyo katukbal sinambuok tay mahod niyo pangadjian, mura-murahan, nakakawa kita niyo ini pangadjian iban ilmo, bang sa upama niyaon imamu, inyat to ding hatawpik sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bang sa upama niya aon wayroon imamu inyat to ding hakalamma sin panghati ko iban ding ha syaitan. Nas'alallah ta'ala ayataqabbal siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina wa yaj'alana wa iyyakum minal hudatil muhtadin ghayra dallin wala mudillin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.